Ainggih, sukses untuk galah sana sampun kepai ring sekian titiang. Titiang, pindah ke pengantar baos parikrama Dharma Swaka puniki. Titiang lunas urat yang ide dan sarang sami, dua ning parikrama puniki jagi kekawitin. Sedurung ngelantur, ngiring, iraga sarang sami ngerasiti bakti majang ring ide sang yang widiwasa, melarapan untuk mencarang pengastungkara. Om Swastiastu. Anggih, majang menggala dina sami sanewang yang titiang, miwah para penglingsir purusa, miwah pradana sane kusumayang titiang, taler para semeton lanang istri sane tresna asihin titiang. Angayu bahagia aturang titiang majang ring ide sang yang widiwasa, sang kaning peswecan ide, iraga Presiden Mupoldriki jagi ngelaksanayang parikrama Dharma Swaka. Ainggih ngelanturang galah jagi keserahan majang ring penglingsir purusa lan predana. Ainggih durusan. Santokan sami sampun mukumpulin riki lugarayang titiang ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Pian adat sami sanewang yang titiang penglingsir purusa lan perdana sane kusumayang titiang talar semeton lanang istri sane tresna asehen titiang. Mangken raos semeton titiang ring sadeng indek punika titiang jagi metaken napi tutujuanane mriki Ainggih suksema tur titiang riantukan titiang sampun kaswecan inggalah ore pangingsir titiang saking keluarga nedriki sedurung ning lantur rugayang titiang muncarang panganjali umat. Om Swastiastu. Majang ring klian adat sane wangyang titiang panglingsir titiang sane kusumayang titiang taler semeton lanang istri sane dahat terus ngasihin titiang indek petaken duwe sane wau sedurunge tiang nyawis napi kit tujuan tiang rawin keluarga nriki lugrayang rien titiang nyinayang dewek titiang muaste inyoman koplar saking desa sadeng titiang mriki kasarangin oleh keluarga besar titiang. Ainggih nyawis indek nabi ke tujuan tiang rawin keluarga niki nenten jewenten tios wantah nedet uri sadok pianak titiang ponakan titiang punike sane muaste inengah rizki pesadok ipun sampun mapaikat tresna sarang anak alit istri riki sane kocap mewaste nikade mahal ini benar kita nggak benar bu ainggih asampun ike ketujuan titiang ngerawain keluarga niriki yang ini titiang ngontan iwang membawas dan tan manut yang dikenal ibunya puput titiang untuk para santi. Om Santi 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 Om. Inggih titiang aturang suksema majang ring negra wakil antuk galah nyane sedurung nike titiang aturang panganjali umat. Om Swastiastu. Titiang iwayan pracu kasarangin kuranan titiang inyoman samrang raw meriki duaning pianak titiang inengah rizki kasarangin pianak ragane sane sampun mepritesna telung tiban sane mangkin titiang nunas praside dados pinake rapi Ainggih yading jagi asapunika galah jagi kaserahan majang ring semeton istri mang denyawis. Ainggih durusan sadurung titiang matur ngiring iraga sareng sami ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Titiang muaste igede ari wirakrama sareng rabi titiang muaste Niketu Julianti Pura Santah guru rupake saking pianak nikadek malini
Dari dua ning keluarga purusa sampun raum mriki wantah prasida ngeceneng peni becik napi ketujuan saking kalih keluarga prasida kamarja. Mangkin tidak mataken sareng nengah rizki jak tikeh nengah jagi memadik pianak titiang ni kadek malini. Inggih yang jakti kalau memadik pianak ibapa. Ainggih nyening nasa punika sare mangkin titiang jagi ngerahin pianak titiang ni kadek mahal ini. Jantos dumun ge. Tentang acara Gak Lin, meriki dumun ge. Nih, wenten nak teruna bagus meriki ge. Ainge niki pianak titiang negara mal ini bagus jegek sekali widadari. Sane mangkin titiang lagi medakan sarang nengah jak tikeh nengah terusnya sarang nikadek mal ini. Nggih, jadi asten gue mangkin tanpa mataan ai angin terusnya tiang kapenin dia mal ini tan mati. Sedegah gunung sedalam pasir kalewatin titiang demi mahal ini Pak. Jak sekadi ban sarang pindel jak nakat. Aingge jagi asa punika mangkin titiang matakan sarang kadek mal ini prasedekan tresnan ceninge sarang nengah. Inggih Pak, tiang sadia tekeni nengah. Tiang jagi nyaget tresna sarang-sarang ring mangkin titiang lunas pitutur sarang para penglingsir rikala angin titiang patiwi mimba rikala titiang ngejalanin grasta asrama. Nggih, cening jak dadua pangnawan cening apa keh tresna ento ya cara i tebu nawan cening tebu Tanuning kenening tebu tong lah filosofi ne uli bongkol kanti muncul ia tetap manis artine sekata pancara cening jak dadua marenganten kanti mau umur tresna ento ia nu tetap manis subuh cening jak dadua ngerti sampun. Anjay, Gaklin, Sanejani, Gaklin subah dan ngalahin bapak sarang ibu. Ibu nak sengidang emang Gaklin apa? Lumadak jadi tu Gaklin pang melah, pang bisa gak nyampat, pang bisa gak nyakal, pang bisa gak nyemak gayem tu. Nejani. Gak subah dan marjang rasa asrama. Dumada jeung gak ngidang marjang swadamane mangkin. Amonegen ibu ngidang mang gak pabesan. Melah-melah raga ditu gak nah. Anjeh yang jagi asa punika galah jagi kasarahang majeng ring guru rupa ka ineng rizki untuk ngaturang pitekat miwah pewara-wara. Anjeh durusan. Jika ngaturang suksema majang ring keluarga kadek malini sampun ngerestuin nengah serang kadek dari mogi napi sane kapatitis pemargi prasida sasida ipun inggih pitekat titiang sarang kadek sani sampun pada dosang ibu mantu. Nah jani kadek sebenarnya kengken kondisi keadaan keluarga ibu jani Pangwang kadek jadi bantu ibu anak antu madan hidup sederhana sani mangkin kadek sampun keanggan ibu anak dan sampun iko panak ibu nengah rizki malahan makudanan sana kadek mahal ini apa ngeduit ya anak seputra. Aingge riantukan kadek sarang inenga sampun pada tresna lurusan makin saling tukar cincin. Ijen tepuk tangan sana meriah rumurnya. Anjeh sawireh indengar rizki miwah ni kadek mahal ini sampun jakti terus sarang kalih
asa punika upakara dharma suaka puniki. Yani wenten parisolah miwah paribasa sane iwang titiang nunas pengampura. Sinok titiang untuk ngaturang paramet santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah penampilan lomba memadek dari STT. Berikan tepuk tangan sekali lagi.